Emakhaya ngamakhaya angibingelela bakwethu igama uDlozi wakamsibi kuMkhondo TV bakwethu asinibingelele indawo zonke la nikhona khona sila eMkhondo cabanga ukuthi mozophosa kahle mbukele ekhaya sila emasangweni ke ayo ke inkantolo khona la eMkhondo sihamba ke ngodaba ke lwaseBhampuni lakho khona ke sake sabika ukuthi kunomama ke olahlekile kule ndawo owafinde ke futhi kwaphinda watholakala ke esengasekho emhlabeni egqitshwe ke kwemenye wamasimo akhona kule ndawo kodwa nje amaphoyisa azama ukuthi ke enze umsebenzi wabo kwaze kugcina ke kutholakele ke abasolwa baseke bavalelwa kodwa kanje ke namhlanje beke bezovela ke enkantolo sifuna nje ukubuza ukuthi mhlawumbe ke amalungelo nomphakathi akuyo le ndawo ukuthi ke ngabe namhlanje ahambeke kanjani sinobaba la ke uMakhomboti ozothi usibeka kancane nje ukuthi ke mhlawumbe uhambeni ukuze kufike lapha khanje uhambeke kanjani kanje ke futhi nanokuthi ke mhlawumbe imisebenzi onziwa ngamaphoyisa namhlanje kuhambe kubona ke bakubone ke kwenzeka indlela eright mhlawumbe kukhona labekhala khona baba Makhomboti sikubingelele sikwamukele uMkhondo TV. Ngiyabongelela Nkosi. Namhlanje baba siyazi ukuthi icala leli lavulwa lo mama lona otholakala ke eselinyaziwe waqhutshwa ke emgodini khona lapha endaweni yaseBhampuni sokusalande kakhulu kodwa nje ke sibheke kakhulukazi kufikeni kwanamhlanje ukuthi kuze kube khona ababoshwayo nanokusuthenini mhlawumbe ke namhlanje okwenzakalele enkantolo njengoba nikhona nala ngaphakathi ngabe kuniphathe kanjani ngibona mhlawumbe kube khona ubulungiswa obenziwe okwenzakele la enkantolo njengoba sila akusiphathanga kahle kodwa kasithi ingcumo esingazithatha ngoba asimzwanga bembeka icala noma bethini balihlethisile icala balihlethisela ingezi 16 zale nyanga ezawusuku okungasiphathanga kahle kakhulu ukuthi phela amaphoyisa ahamba nabantu bebathathu asizwanga nokuthi nabephuma baphuma kanjani nokuthi ke namhlanje abekho okuyinkinga enkulu umama lo wayelahlekelwe imbuzi yakhe ukuze afe manje asithola ukuthi ngoba elahlekelwe imbuzi yakhe sesibona ngathi kuqhutshekelwa nje lapha phambili ecaleni lokuthi lo wabulala kuthiwani ngalo owathatha imbuzi owaba imbangela yokufa kwamama asizwe noma ngithi ngiyalalela lamaphoyiseni angizwi ukuthi kuthiwani ngaloyo muntu lo sibona-ke ukusiphatha kabi kakhulu ukwedlula yonke into ngoba phela uma uzobopha isigebengu uphinde usiyeke ukuthi umphakathi uzohlala kanjani abantu lemakhaya especially abangomama abasakhona ukulala emakhaya balala komakhelwane ngoba bayesaba nayo-ke nje into engasiphethe kabi ukuthi ubulungisa ngempela akebusebenza into ecacile ezosinelisa nathi singumphakathi ilapho nje babu sibonga baba Makhomboti ngikuvela lapho ukuthi kunabantu abathathu abayibona bebanjiwe ngaseqaleni sekuvela oyedwa namhlanje mhlawumbe ngabe lona osele phakathi uyakuveza nokuthi vele sasisi bathathu masenza lento noma engavezi lithi sizwa ngamaphoyisa ukuthi uthi yena ngoba inkulumo ezikhulunywa lapha sinengi kubaba wakhe uma ekhuluma esontweni uthi ubaba wakhe wathi umboshwa mina ngambamba uElijah emkhombe ngesibhamu wathi angimbulala etsheni isonto yebo so ke asazi-ke ukuthi ngempela njengoba bamkhomba ngesibhamu wathi akambulale uphi namhlanje angaboshwanga phela kanti akusilo yini icala lelo na lokhomba umuntu ngesibhamu ukuthi akenzinto lo mbulala uzwana thina siyamcela uzwana kakhuluma iqiniso angeke ubulala umuntu wedwa umgcibi uqeda uwedwa bese wena uzothwala izono zabantu ngoba umama wayengenacala noMalobo ngoba phela wayethenga imbuzi kumkwena lo mama soyafika phela uzomtshela ukuthi hayi lo muntu okuthengisela imbuzi lo ngithengisela imbuzi yami uMalobo bese mbulalela lunacala lini nomama ngalokho iloyo nje indidi engathi isiphathisa ngamakhanda singumphakathi mhlawumbe nje ke sesiphethe baba Makhomboti ngiyeza ukuthi niphinde futhi nibuye enkantolo mhlawumbe iziphi izinto oyibhekile ukuthi ngaphinde zenzeke mase senibuye futhi enkantolo ngoba ngiyathola ukuthi ngathi mhlawumbe ninakho lokubuka ukuthi ke mhlawumbe ngazothi khona abanye abafune baboshwe kungakafika lesikhathi sokuthi niphinde nibuye enkantolo yibo kanye laba abangaphandle manje omkwena noElijah yibo lesicha ngoba nabo sinesizathu salokho ungeke uthi ungumelusi ulusile ekhaya ukhashiwe ulahleka impahla kuphuma umama okuphekela iphalishi wena usale
ugatheni kanti ngoba phela yiba ungabe bafoselosa phambili ukuthi cha siyeza ukuthi imbuzi le uyintshontshile wena wayithe hayibuyi bayasala abadala ekhaya emva kwalokhu mama uyalahleka. Hey, cha, kuyezwakala mkhumbulo. Sibonge kakhulu isikhathi sakho. Sithembe ukuthi maniphinde futhi nibuye nizokwazi nisazise bese siphinde futhi sizone singatha nathi ngalolo langa. Sibonga kakhulu. Siyabonga sondlulela kumama mhlawumbe kakhulukazi abakhala ke ngaye i-gender based violence ngokuhlunyezwa kwabantwana nabantu besimame. Mama okuphawula ukuthini ngalodaba njengoba sazi ukuthi kube buhlungu kakhulu umuntu osifazane ezovulawa ngale hluko esikanje aphinde futhi ayogqija. Emva kwalokho bese kuba khona futhi ke ungabibikho mhlawumbe kokulungiswa imase sekufuneka kuboshwe ke abasolo. Uzamanje phamisa izi. Ngibingelele Ndlondo. Sibhlungu kakhulu singabomama. Ubhlungu esibizwile angeke busuke emehlweni ethu. Into ebhlungu kakhulu engiyibonayo kuloya muzi ubulungiswa akukho. Le nto leya eyenzeka kulela khaya yenze ngathi into ebihlosiwe, into ebiplanning. Ngoba lapha kulela khaya kunobaba owumnumzana impela kodwa noma ube khona naye la uma eza ekhothena ushiya umntana wakhe othintekayo kulodaba. Lo mntana loya uyalazi iqiniso ukuthi kwenzakaleni lapha kodwa ubaba wakhe uyamvikela akakhulumi njengobaba athi angazi lutho umphakathi awuthatha indawo yakhe amaphoyisa awathatha indawo yakhe uyamdefenda ngaso sonke isikhathi okubhlungu ke sicela umthetho udlale indima yawo sicela umthetho ungenelele ngempela ngoba sebeyasaba mama bonke emakhaya bayasaba nabantwana bayasaba ngoba kuneyinhlozo ukuthi lo baba yena kunabantu abanye sebalandile abasele kuloya muzwa loya mama abakuthi bona labantu bazogada lo mfana obulale lo mama sicela umthetho uyithathi ngempela udlale indima enkulu kakhulu ngalo yamfana osele lapha ekhaya akukho lula besicela ke nomphakathi ukuthi ubambisane ungathi umphakathi mawuza la kube khona omunye othatha indaba oyivusela kulo yamuzi wonke umphakathi mawuzela ulumele iqiniso uyazi into oyiphumele ungaphumeli futhi uzoba yintatheli kwawona sithi sila kube sekwaziwe emumva ukuthi kwenzakalani siyacela umthetho udlale indima umalombo asimfune ngaphandle umalombo simcela afele ejele njengalo mama Mbulele siyanicela impela ngazi athi ningaqiniseka kulokho siyabona sibonga kakhulu manje sibonga kakhulu isikhathi senu sizomukela ke abasemthunzini i-Victim Empowerment Center sisizo nabo ukuthi ke bathini abasemthunzini ke bangathi ke i-organization le engenzeke inzuzo ekwazi ukuthi mhlawumbe ke ilokhuzana ngizama njalo ukuthi ke ngiveze ke ibhodi labo leliyana mhlawumbe ke uma singathola ungaliphakamisa kungenani le bhodi lasemthunzini lizokwazi ukuthi livele emthunzini bathi ke balola ke nje kakhulukazi ke ukuhlukunyezwa kwabantu besifazane kanjalo ke futhi ke nezingane mhlawumbe ke siswami nje uzothi ukuthi kancane nje awuzwa ke mhlawumbe xa use right kanjalo lapho ngizoqala ngawe mhlawumbe ke uzethule bese ke usitshela ukuthi ke mhlawumbe kunina njengabantu ababhekelene ke nokuhlukunyezwa kwabantu besifazane nezingane nikuthini ukuphawula kwenu ngalodaba kusukela nje iqala mhlawumbe yiphi role enidlalile noma mhlawumbe futhi ke ikuphi enifuna ukuthi ke nikubone kwenzeka uzama ukuphakamisa nje izwi manje ngiyabingelela kuwe msakazi nakini babukeli emakhaya onibingelelayo nokulunga wakanzimande oyi-social auxiliary worker lasemthunzini Victim Empowerment Center i-organization yethu-ke isebenza khona la Mkhondo iyo le ndaba le sehlakalele umama laphaya uzazi lo kaMagubane eBhampuni nathi si-organization eyasithinta kakhulu njengoba silwa nokuhlukumezeka okukhona khona la mphakathini singazike kahle ukuthi indaba iqalephi indaba yaphinde yafikaphi kodwa nje sithe masiyithola indaba nathi sasesiyaya khona lapha kuleya ndawo sayohlangana neforum yakhona sakhona ukuthola ukuthi ke nakwenzakaleni baze basitshela ukuthi namuhla umsolwa uyavela enkantolo esikuveze kakhulu ke thina somthunzini Victim Empowerment Center ukuthi sizoba khona sukela ekuqaleni kwecase ize iyophela njengoba i-organization yethu ilwisana nakho ukuhlukumezeka emphakathini kuvela lapha mama ukuthi abantu bebathathe kwenzeni kwalesi sigameko abanye sebanyamalele bacanaza ngaphandle nina mhlawumbe mapha amandleni nawo mhlawumbe ikuphi ningakwenza ekuthenini kube khona ukulungiswa ngoba umphakathi uyakhala kakhulu ngaleyo ndawana thina si-organization besingakezwa-ke ukuthi-ke mhlawumbe abasolwa bebabathathu bagcine kwasesekuboshwa oyedwa esikutholile nje nokuthi umsolwa ukhona phakathi ejele kodwa-ke ngoba siyasebenzisana nawo amaphoyisa mhlawumbe thina sino-social worker okhona osebenza naye emthunzini Victim Empowerment Center ngiyacabanga usebenzisana namaphoyisa au-detective abakhona lana nguye-ke ozokhona maybe ukujula kabanzi ngaloko ukuthi-ke nakwenzakaleni ngaleso sehlakalelo lethu
Cha siswami ngiphinde ngize kuwe Lutricia wakwaDube nawe futhi ke uphuma khona lapha eMthunzini kunento engingayitholi kahle lapha ukuthi beningatholanga ukuthi abantu babathatha kodwa lusesimayivezela niveze ukuthi lo daba nihanisuka nalo kusukela emuva lapha liqale khona nizibe manje mhlambe ngakolakhe isayidi niphakula nithini ngoba into ekhomphakathi okhala kakhulu ngawo la ukuthi abantu ababili abekho la kuba nje umuntu oyi1 nokwenza futhi kube nzima ke ukuthi nasemakhaya abantu bahlale kahle uzobeka lana ke ubaba ukuthi ke abanye sebazibalala komakhelwane ngenxa yokuthi abantu ababengabenzi balento le baphinde futhi bakhola khona emphakathini nini njengemthunzini mhlambe mapha amandleni nabo ukuthi nilunze leso simo leso nihlangene mhlambe namaphoyisa nama social worker njengoba besabekile ke usizi ukuthi ekungeneleleni kwethu kukhona la sihamba sifike khona njengoba besachazile ukuthi kuba khona abanye abangaphezulu kwethu akuyibo abangena deep kuma cases asuke akhona enkantolo so siyacabanga kakhulu ukuthi u-social worker ozoba responsible ukuthi mhlambe ngokuqhubeka nokusebenzisana nomphakathi kube uyena okhonayo ukuthi afike abuze nomphakathi mhlambe ama-questions abanawo towards abaseshi noma mayelana nokuboshwa komsolo so singaqinisekisa-ke ukuthi mhlambe singabuyela back to i-organization sikhulume no-social worker okuwuye ozokwazi ukuthi naye ozokhuluma nomphakathi bese bamnikeze imibuzo noma iy'khalo zabo abanazo then sebangakwazi ukuthi mhlambe yena bese sekayabatholela ukuthi kwenzakaleni kube uye o-deliver back message to umphakathi mhlawumbe nje ke masaphinde futhi sikithi nje ukuthi ihalamuzi sichazele umphakathi ukuthi ezimene ezifana nalezi iroli yenu njenge organization lena niyona yini nifike niyenze yini suke ilindelekile uma ngasethiwe nje mhlawumbe no akulanda umthunzini sukulandwa mhlawumbe uzokwenzani eyintweni efana nalezi i-organization yethu ilwisana nokuhlukumezeka emphakathini so kuhlukumezeka kuhlukahlukene wonke ama-types of i-abuse sisebenza ngawo kakhulu so uma ngabe kukhona odibane nokuhlukumezeka njengoba sikhona sila siyafika sizwe iy'khalo zabantu shuthi siletha early intervention ukuthi masifika thina siyazi ukuthi abantu bahlukumezeke kanjani bese siyayithatha noma sithathe lowo muntu simbikise back to organization ku-social worker wethu lapho azokhona athole khona usizo like empowerisheke kuba khona ne-counselling ayitholayo kube khona njengoba bese ngososhile ukuthi kunembuzo ekhona nguye okhonayo ukuthi axoxisane kahle kabanzi futhi nomuntu osuka hlukumezekile bese-ke sebagcibekana nayo uma ngabe nembuzo towards umseshi noma kuphi nguye okhonayo ukuthi akwenze lokho so si-empowerisha abantu abasuke bahlukumezekile siqinisekise futhi ukuthi bayaluleka ngokuqonda futhi siphinde sigweme lokuthi kube khona i-secondary victimization lokuthi uma ehlukumezekile uma ngabe sekafuna ukulungisa okuthile athole ukuthi mhlawumbe abantu ekumele bamsize kube yibona futhi sekubonakala ngathi bayamhlukumeza kwesibili cha bafethu sibonga kakhulu igama nguLutricia wakwaDube kanjalo nokulunga wakwaNzimande babuya khona lapha ke eMthunzini Victim Empowerment Center sithembe bafethu ukuthi ke mhlambe ngoba ke sizwile ukuthi siphinde futhi nibuye siphinde futhi nisazise sibe sisikwazi ukuthi ke sibe nani mhlambe ngathi ngalelo langa nathi mhlambe sekube ngenankinga sikwazi ukuthi apply singene ngaphakathi ecourt siqophe lo mbiko singaphakathi enkantolo sibonga kakhulu kwamanje sibonga kakhulu iphela kanjalo ke okwanamhlanje mbukele ekhaya indaba sibonga kakhulu ke umphakathi nawo uthe waphuma ozokwelekelela ekuthenini ke lo mbiko lona ke uzwakala kakhulukazi ke ezikhulwini zaseNingizimu Afrika ukuze kungezoba bekho ke mhlambe ke imkhonyovu ebakhona ngoba siyazi ke bekhona ke imkhonyovu uma ngabe kwamacala ke afana nalethu mhlambe sekukhona besebambise ke imali phambili bese kamacala yanyamalala kodwa ke osithembe ukuthi ke ngoba mhlambe ke sesibamba ngalolu hlobo uzokwazi ukuthi ke kube nobulungiswa bese ke kwenzeka izinto eziradi siyabonga kakhulu emakhaya.